To. Molim da pozdravite Čučuk Stanu. Rođena sam 1795. godine u selu Sikole pod Deli Jovano. 3 dobra sahata oda od Negotina. I obavezno se pogorde Sikole, samo malo izokrenuto od Sokoli. Istina, Sokoli su se tu legli, ali pre će biti da to narod ulepšava. Jer godi pustoj duši. Rodila se u ropstvu, živi u ropstvu, umire u ropstvu, pa bar ime, što god, nek leti visoko, slobodno. A naša kuća je boljku nosila baš od imena. Jer starinom pobegli iz Ercegovine, tumarali po Vlaškoj, pa se povratili u Sikolu. I u toj bežaniji stalno plještala kiša i prozvali nas plještanci. Predak da presvisne. Dokazivao junaštva predaka, bunio se, preklinjao, plještići pa plještići. I na kraju taj moj džed ispeče vola, dotera vina, pozove celo selo, 70 kuća, samo da se ratosilja nadimka, gostili se oni, razlegla se svirka, pesme, sve o staroj slavi i starom junaštvu. Džed se ponačinio vinom, osokolio, neki junački znak će sada da padne i na naše ime. Ali predveče, kako koji krene kući od gostiju, oprašta se i veli, e pa u zdravlje i mnogo ti hvala moj plješto. I ostado smo mi plještići prezimenom. Molim vas još jedan veliki aplauz. A sada ja molim da se glavom i kuburom pored mene, odnosno pored nas, pridruži Čučuk Stana. Miro, dobar dan, dobrodošla. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro Negotine. Ja sam zaboravila da je ovo za glumce jutro. Tako je. Dobro. Imali smo priliku da vidimo deo iz sjajne monodrame Čučuk Stana. Premijera je bila 24. januara u Madrilijanumu. Kako je bilo? Hvala najpre na gostoprinjstvu, ali ja sam jako uzbuđena jer su mi tu i kolege i mnogo mi je drago što se vidimo. Pozdravljam pitamo kolege šta misle. Jeste gledali, niste? Obožavam. Eto. Premijera je bila 24. januara u Madlenijanumu. Cisana Murusidze je režirala komad, autor je Rajko Đurđević, a ovu divnu haljinu uradila je gospođa Verica Rakočević-Kuzmančević i jako sam zahvalna jer su te dve dame onako zdušno prihvatile tu ideju o povratku Čučuk Stane, jer mislim da se Stana u svesti našeg naroda javlja... Jako malo se zna o njoj. Tako je, ali mislim da se javlja kada je neophodna sloboda. Znamo da je bila lepa, da je bila hrabra. Tako je, lepa, hrabra, fatalna i za Veljka i za mnoge druge junake. Nešto slično kao Tanja, je li tako? I mala. Mala, nije bila visoka. Kao ja, je li tako? Nego je bila mala. Pa zato Mira i glumi. Posle Veljkove smrti ona se udala za velikog grčkog junaka, Jorgakisa Olimpijusa, tako da Čučuk Stana nije samo srpska heroina, nego i grčka. Veljka. Lepo je da kažemo da je to bila jedna velika ljubav. Velika ljubav i dan danas ona se udala za njega sa nekih 15 godina. Jeste, Veljko je tada imao 30, što znači da je u pitanju jedna fatalna žena, čim je sa toliko malo godina uspela da zavede velikog junaka. I kasnije kad su dolazili prosci, šta je ona njima odgovarala, Mira? Rekle, nakon Veljkove pogibije, rekle, za junaka sam bila, za junaka ću poći. Tako da se zatim udala za velikog grčkog junaka Jorgakisa. I sahranjena u Atini pod Olimpom. Nažalost, ona nema tamo svoje grobno mesto, a nema ni ovde spomenik, pa bih ja najavila jedno divno donatorsko veče koje će biti u Negotinu, 15. i 16. u Sikolama, njenom rodnom selu, gde će se sakupiti novac da se napravi spomenik Čučuk Stani. Odlično, Ja veliki ću aplauz. predstavu, hvala, igrati besplatno i pozivam narodu. Hvala puno. Hvala, najljepše.